Menteri Kabari kari Iran Abbas Arakci ula bertenting ya ke US bat ke Israel ba kari Iran kan yang setia ya kijing ya keren jesuk da ke ula kedau ba kemkwa banjia kumbala jia hakisnem ke baladep ha kijing ya keren bat ke Kyoda News Arakci ula ong ngin yang setia ban sange esiat no namar ngimkwa banjia kumbala jia hausnem baladep kanai kijing menpau kajung kadai hadin ba Donald Trump ru ulaong ba kwa ya kajing sanga Asiat bat kari Iran katkum nagalat patai kubor News 18 susu Trump ulaong ba onom don kajing sanga Asiat kar barang don kajing penjat kajing penjulor ling ba kinamding ka Iran Trump ula sanga ru ya kanato ba kamla aban ai kajing irap ka bapura da ka bawla kono ru ba kidai ki ba khawet ka ba syuhe tang hakilat patai kubor da ka ba ula sinru ki Pepper Tiger bat omlong iye lada omdan ke US kane katma ke basir kai kadang peteng hadu menta kabala jam syakasngi ke ba arpar kijingjot kijing gesem kijing yap kijing mensau kidang keu khamtam hapo kari Iran kabala bitar tenge ya ke US bat ke Israel namar kitma ya kilanti ya kijahat na Duriau Strait of Hormuz kabadai ke benta ke bakongsan haka bertei na kijing shalan ya ke umpenyang bat gas kabla kata shibun ya kador ke umpenyang bat ke gas keleng ke pertai watla Trump ula weru ya kiwi kiri ban yasno ketilang ban yo ban plibiang ya kalenti ya kijahat lingba kate ke Duriau ndai hadu menta 4 dondak iye bat ki jingkhang ka Iran kadang peteng bet ong ki kubor